Hello, Oi? pidi ba? Hoi. Oh, ku beli ba nga call na ni na po. Mo. Nga iba pidu Hoi. pidi one of the Mula. members kan. Te kat kum ka jingpet jungi kan ba haga ni ka system mo. Hoi. Ting yu iba ki bun kini ki schemes ki ba piklam apply re ki don du ki fimpat don business i kin mo haga ni ka nakaliang yung pi. Hoi gen nomor batu sin lai ong i kong wan kumpet. Hoi. Ngi rap lam sa kong masa petip lam don skim lawan mi istu istirang. Maradin kiong dang don tu tujuri mission tu grade buat dang seminjar apply tuang. Oh, nomor bangaru jing sya nang one tray tmai hang ni kan. Te kat kum ki observations jungi te mo dingi pet hang ni system jungi filong very inactive kan. Te lada filong sa kum ni te long nakani ka gila ban bu red bug no pi te ba nomor ba filong very inactive kan. Em ngilong aktif we kan kong ya running back masa dumtar ngi pentrekam baik kadon ka school du ngile. Hoi. Tang bah ni system jungi te long ki bon ki scheme su fiklam avail hire te kini ki business su mo shu ong no filong film dale than te kum to long da firi tang ki jingri e ru ngila yo iken kala reflect ken hang ni system jungi ru ta kada metip pa suruh ha kada kong ten pewan mi nang isi office mo. kabiang hi kataru tang balong mod ong kawai kin ba mo namar ba long da filong sa inactive kum ni la ka no snam shu mo mentang yu i Adum tan mal ba ina ya persang giwi gilat ru kampat plm tengi de sa di school kan. Adum kumot pidon tang iwi school kin menta ka school ngidang running be ka school ha adum ta. Yeleng kini giwe kini ki even management da don lat kum tu engi section kum tu. te le kum ni bang anta shu divert kini ka call iwi officer jungi nomor balong kini ki head su kya pet mo te di maki ki ba pak phone yang amo ya pi dengan sa shu divert ka call kan ai ni iwi officer mo Ta kamera. Hello. Hello sir. Hello, hoi ba. Te kat kum ka observation ko bala ong itu ikong ijongi te bali pimya active mo yegani jumpi. Em ni pentrekam baik sana do bros kata em. Belum nyele ka school ni mde mo kan aktif kalau aktif kan. Ang activity su piduna bha pidang sipelong tangki events e kum to dang menchip snam. Te ba pilaban ai sisa kita gidaw yang i balai pilong inactive sha du kan ni. The shuan ni si office kan ma. To kebiang i kata nomor pet mo ba ngin ai por pi tang arpanai. Ba pinya penbiang lot ya kini ki kot kisla gi jong pima. Le no kan kata tes. Ni si office mo ko pendek sama. Wan sini sa office ke jungi wan no halai mukra ani po red fama. Semua fikir. Asal silap fikir dah ngalah. Lah, fikir silakan orang labang lah sah ke dia.